Nginibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. La ngikhuluma khona emsakatweni waka YouTube. Nginivusele nonke emagumbini amane emhlaba lapho lo uthi na uthi thela indzaba lomsakato ufike khona. Bazalwane ngifuna ukuthi ukukhuluma lapha indzaba lebalekile ngida introduce ngithi wonke umuntu lo wenda Intfo edesizathu kusho ukuthi lo muntu loyo Silima. Empilweni nje na wenda Intfo ungenasizathu kusho ukuthi wena usilima. That's it. Nangabe kukhona into lo yenda ungenasizathu kusho ukuthi usilima. Ngako ke ngale nkulumo lena ngifuna kuveta lokuthi bantu labanyenti because mina angisekeli nanga ema movements abo lathi afuna idemocracy lesingadi ukuthi nale democracy yini because bathi bafuna idemocracy at the same time they don't even understand what is democracy because now ufuna idemocracy ukhuluma ngani you are silent. You are literally silent now to ufuna democracy. For example, eSwatini kune democracy. The system lekhona ibitwa ngekuthiwa Dinkundla system of democracy lokuyi monarchical. Yi democracy naleyo. Then nangabe ufuna multi party, thani wena ngifuna multi party. Mawuthi chama yithi thina sifuna democracy. What are you talking about? So I ngiloko le ngifuna ukuchaza then ke kunanaba abantu naba lalaba sekela especially abalandzeli balabo president babo labo president ngoba lokho ema club abo laba formishile kunabo president what this president what that laba libala ke kungiqanula labanye bakhona bangethuke bangithreatenishe whatsoever just because angilandzeli labo president babo. Let me tell you this thing, unetizathu takho letenda ukuthi wena ulandzele labo president futhi ninetizathu letena thini hasheke nilandzele bo president labanyenti ninetizathu tena kube bekuyinto lephilako ngabe nilandzela munye president but lokho ukuthi akuphili ngingako nilandzela incumbi yabo president kuna president this president what that ngema club ngike ngeva nikhuluma ngathi asakale kubo 8-10 ema club onke lawo ma club lawo anabo president kuyakhomba ukuthi lenvo yenifuna koyifile ingako ningema club lamanyenti. Number 2, mina itamtizathu ti holy ti biblically based ngiyethemba kuyavakala ti biblically based lithi iBhayibheli asithandazele ema baholi sithandazele bonke baholi bethu therefore sithandazele nemakhosi sithandazele babusi sithandazele netindvuna letithunywe ngulababusi sitithobele. Now how can you expect a prophet of God ukuthi yona ingaba livukela mbuso ngingaba livukela mbuso ngayiphi indlela how kanjani nje how possible it is ukuthi mine longumntwana waNkulunkulu lotelwe kabusha wathethelelwa tono wagezwa ngengati ya Jesu wembathiswa umoya loyingcwele sengavukela umbuso ngidawuvukela kanjani kani uthi Jesu thine asithandazele emakhosi sithandazele babusi uthi lokhu sikwende ngenxa yakhe yena simakathe so mina ngeke ngavukela kanjani ngiko ngithi tizathu ti biblically based nawe unetakho leti satanic based ungangifuni ke kungihudulela ebusathaneni busathane ngebakho ungangifuni mina ngifuna bungcwele ngoba kude utayibona inkosi angenabungcwele ngifuna bungcwele wena yenda tizathu takho leti nebusathane because kubusathane kuvukela umbuso ungangi-involve ungangifuci ngengani so ngiyala nina lenipikizini ningihlusubeta ningethuka nekungithuka ngiyethemba niyayaleka namuhla ngiyethemba niyayaleka namuhla ngiyethemba kuyavakala. Okay, labanye benu ke bayazama nequote iBhayibheli balimisquote balibambe lapha nalapha labeva ngathi li suitable khona iBhayibheli alikude la suitable khona noma ungalimisquote wena utawucabanga ukuthi liyakuvuma kana likuvumi ucanga ukuthi liyakuvuna kana likuvuni nguwe loloti position ucanga ukuthi liyakuvuna iBhayibheli limile alisivumeli isono kuyavakala. Baningi nje laba bangikhothele bangitshele ukuthi mine ngisekela ingwenyama bayibita bathi ngusawula bese bathi president wabo zibanibani bathi yena nguDavid bathi ke Sawula ugijimisa David ingako David sekahlala ku-exile. That's nonsense. That's literally nonsense. That thing is unbiblical. First of all, abalati nale iBhayibheli kule illustration abayisebenzisako abalati iBhayibheli. 1 King David lo waseBhayibhelini akazange wawuvukela umbuso
akazange wawuvukela umbuso akazange sekamlwise Sawula. Number 2 akazange futhi sakafunene kumbulala akazange nje kwala noma Sawula kunguye locosha David wathi alele emhomeni lapho beyabhace khona aphumula. David wethu wafike wasika umphetho wengubo yakhe wamkhomba wathi bengijute kangaka kuwe kube bengifuna ukubulala ngangubulele lobu bufakazi bekuthi angifuni ukukubulala mina. Wamkhomba lengubo yakhe wathi uyathi buka khanga vele ingubo isikiwe. Waphendula Sawula wathi ngembala ngisilima. So bantu ke abaqonze lokho ukuthi nabadona ngiDavid uvukele njani ngombuso akusuye ke David bangamfananisi na David. David akazange lo waseBhayibhelini akazange awuvukela umbuso akazange. Lona labakhuluma ngaye president wabo nguye lovukela umbuso. So livukela umbuso kude lokuseBhayibhelini lokungamsekela noma bangazama kwenda vice versa ngayiphi indlela livukela umbuso leli. So njoba alivukela umbuso akasuye David ngiyethemba kevakala bangakufananisi lo because babhizi bangikhothela bathi mina ngifavor Sawula umswati akasuye Sawula ngewakhe umbuso ngewakhe umbuso ungilogcotshiwe wasemakade. That is why still today is still a king regardless of all the battles he's passing through, but he's still a king kuyavakala. So bengifuna kuniyala ikakhulukazi nini balandzeli balomfolo bengifuna kuniyala ngiyethemba seniyalekile condzisani imisila yenu seyihula phasi kakhulu anisenamngcele. Mina ngaba nemahloni nje kungimi kuthiwe ngibe nebalandzeli labahlambalata kangaka ngingceke yasemakade balandzeli bami bahlambalate kangaka bethuke abantu bathuke tinhlamba ngaba nemahloni mina. Ngiyatibuta nje ukuthi kwayodona leti ngceku leti lenithini nilandzela tona tingceku tasemakade ngumuphi lo semakade loyo lele nikhuluma ngaye tingceku leti ngoba phela mina ngiyumlandzeli waKristu ingako ngingumKristu nineke nilandzela leto tingceku tenu ngingako nihlambalata kanje ngiliphi lelizulu leniyakulo egcineni konke noma vele senakhetha ukuthi ninisebenzela sihoko because iBhayibheli lithi ifuna nombuso kaNkulunkulu ucala nekulunga kwawo. Nineke nikhohliwe ngembuso kaNkulunkulu lenikufuna kokunye nifuna umbuso wasemhlabeni nicede nife nesihogweni ngeke nibenefit nekubenefita noma inkosi beyinganika namuhla ngeke nibenefite lutho ndawufa nihambe nesihogweni. Ngiyethemba kuyevakala ngithi ke maswati lamahle yalekani isikhathi sesekhona liyeta lisuku lapho khona utabe sowulele esibhedlela ukhishwele wendluliselwe umikiswe emakhateni kubodubsi sewufile lapho kusuke sekude lithuba lekuphendvuka. Isikhathi sekuphendvuka ngamanje inkosi wabusisa lamagama nekushunyelwa kwawo kuze kube phakade. Amen.